Ya kome ko makbarak ka dali muna ko masapa dali ko masip pitana na pa ko masuk. Apa itu tahu melo enakan na musibah kalau dalam hikmah itu dia itu juga jojo na ulun. Hilang itu bayangan kepala. Kalau lupa dong itu Pak Bu. Bismillahi tawakkaltu satu. Alallahi dua. Wala haula wala quwata illa billah tiga. Ya kui baca Bismillahi tawakkaltu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali dalam channel Lahji Bugis, channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama yang semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan atas junjungan baginda Sayyidina Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang insya Allah mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Masih seperti biasa dalam mencari keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirat. Marilah kita bersama-sama menyaksikan satu koleksi video ceramah dari Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf Esos IMA. Dimanapun kita berada dan apapun aktivitas kita, semoga kita meluangkan waktu sejenak untuk menyaksikan video ceramah yang semoga bisa menjadi ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Tapi sebelum kita menyaksikan video ceramah tersebut, marilah kita bersama-sama mengirimkan pahala suratul Fatihah kita kepada beliau Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf, agar semoga beliau selalu diberi kesehatan, keselamatan, serta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita yang mendapatkan ilmu dari ceramah Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf menjadi ilmu yang barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Saya harap teman-teman semua menyaksikan video ini sampai akhir agar tidak ada kesalahpahaman di dalam menimba ilmu. Dan sambil menyaksikan video ini, alangkah baiknya kita melantunkan zikir dan selawat di dalam hati agar apa yang kita dapatkan hari ini dan apa yang kita lakukan hari ini insya Allah mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita bersaksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Wala hawla wala quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Bapak seluruh keluarga besar almarhum Bapak Haji Abdul Aziz dan juga Bapak anggota DPRD serta
pejabat pemerintah yang sempat hadir, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh hadirin. Dan insya Allah semoga kesemuanya mendapatkan rahmat dan hidayah beserta taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situnganna ia ketemu bicara takziah, berarti situnganna ia lengi keistimewaan poliripong Allah Ta'ala tau angkai pasabara itaw nakanay musibah amaten. Dan itu pahalanya besar. Makanya situnganna takziah bukan hanya tenero makada ceramah, tapi kehadirat tak nareko angka salah sidin na keluarga ta'li sulori pagmasay na po Allah Ta'ala nang kakihadere untuk mencaji pakbura sara ininawana. Itulah yang mendapatkan hadiah pahala besar di sisi Allah. Tapi yang paling pokok situnganna adalah mendoakan almarhum atau almarhumah. Makanya wilau kori di sini yang kehadere, walaupun beliau ini adalah peringatan haulnya, mari kita sejenak mengirimkan suratul Fatihah. Jadi ia suratul Fatihah ibaca ini akan pahalana. Jadi bukan ayatnya, tanya betulan na korang ngemelo ikirim. Tapi yang ingin dihadiahkan adalah pahala bacaan surah Al-Fatihah. Nasabat tasik di huruf rilalan na suratul Fatihah itu 10 hasanat, 10 apalan na di huruf. Ia na romelo yak tiringang lokotomate sebagai rezeki di sisinya, mamagi-magi na wad dinalolong syafaat imma gi atajangon asa ginanga dilalako buruna makoto parupay mang ananungang asal makan na luwan no akhirat mati insyaallah. Magi saya mengajak kepada seluruh jamaah na sabab makadai nabita narikogan na ipatapulo umaku si puluh-puluh, kemudian dia berdoa. Itu setara dengan doa satu waliullah. Jadi narekogan na ipatapulo na tumilodong, itu setara dengan doanya satu wali. Narimako na naro, pasti ripalawangat ta ang kaitarima pakdongan na. Dengan doa kiriman suratul Fatihah kepada almarhum atau dan almarhumah, kedua-duanya kita kirimkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad ila khudratin Nabiil Mustafa sallallahu alaihi Sayyidina Muhammadin wa khususan ila arwahi almarhum Haji Abdul Aziz wa almarhumah Haji Jadi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Situnganna dega gacau upa tau matewi narik komace bija-bijanna makareson. Saya pernah membuka semua ayat Al-Quran tentang yaumil akhir dan juga membuka hadis-hadis Nabi tentang hari kiamat. Jadi situnganna Bapak Ibu sekalian, angka waktu na degaga sisak guna-gunana waramparang si bawa bija-bija. Al-yawma la yanfa'ul malu wal banun. Hari di mana harta dan anak tidak bisa lagi berfungsi. Kega waktu ya ro nareko kama ilino. Na iya panayasa kama lino nareko. Ketika hari kebangkitan itu berarti pura ni kama lino. Jadi okopya sorry monrito napadigaguna na warang-parang ni si bawa wija-wija. Dena si tulut tau wija-wija menuntut orang tuanya.
Tapi ketika di alam kubur, ia komo pikir buruk dapat tuh. Nah sabab ia alam kubur bukan alam akhirat. Terpahamnya? Jadi itu alam kubur ternyata alam akhirat. Makanya sininna decenge angkai tapakangka untuk almarhum itu insya Allah sampai. Kecuali kok alam akhirat nah dia na cocok. Makanya dua mi kesempatan tuh. Nomor si diri waktu tuota, nomor dua nareko angkat tahu kiringangi amalak madeceng riwat tu mateta. Ini dua kesempatan. Apa ia nakama nalino kemudian dibangkitkan orang di pada masyar sabaran. Ia na tu nak kada nabita mau pa itawe nareko masih jai mati. Nasaba dek na paja amalak na di masih berjalan. Dosanya bisa berhenti. Kemudian yang kedua, telu keluarganya atau anak-anaknya di milodong. Tapi ia kumakali nabi tamacila kita nareko akamaralino pampuno na sabab maka sama-sama kita mati na diga milodong. Aja na nakamaralino pak waktu na COVID. Mati te ilam mata we diga gatak turun. Ndak usah hari kemudian kita bicara. Ngerasa ko mapilin. Makanya macam itu Bapak sekalian. Upasangi kepada keluarga Bapak almarhum Haji Abdul Aziz dengan almarhumah Haja Syafi Makada. Taki borangi waktu Pak Tomotota. Taki borang. Kadangkala orang tua itu tidak sempat memikirkan ke situ. Makanya dia yang hadir oke tapakan jaki pikiran tak. Bikin etis sengimaga sijak na nalupai kita otomatis. Na degaga tau tajampang. Jadi si satu pakoling bikin tisang imaga sijak na nalupai kita na rekotomate maka degaga tau tajampang. Ini pejabat kepala desa, lingkungan, anggota dewan, ustaz. Paling dua ngasumite tari. Ya kumalak daki makan ja ampe tamalak dapat tumali talo kepada tarupa tawa di jaji dua ngasotari. Tapi aku to maseke de sisa gaga tu sisa lamagio mite ko tomate. Iya. Maka dari itu mata tariolo iya riwat tutum nareko mata jangan ko matu amat yang iya ko wija-wijam mumuranno nga buta ciwali ko. Iya ko tauliange muranno nga buta rapa ko. Maka daka anak ta lagi le harapkan min laudongangi buta ciwali mopi betungan nama dodo mo papakuragay. Nasaba tuki lagi mandari nalupai ki. Iya. Lai kiri laju panda makule ya minatali poko capu idina. Ya kupurai kiri ngama SMS mani kala latu ni kiri mata denang kan aku tanah-tanah makala madisi-disi moki katuma purani gemandre. Mana satu ki. Aja na anak tay tanang idina angka itu makoko. Akasia galau ta siareki buruk na tomato tayo matewe dalam 1 tahun. Akadua milaw masyar taluratu an napulo na solalan na sitaung na akadua milaw siaray tomato tolalan na sitaung na manas sa idi mapahangagama mopi maga pabija-bija tak ko na pahangagama aja tatajam ni siaray mesti ta sadari ro pa apalagi ko balibolata manitajam pajay idi arone makalang kabaynay ko idi makunray makalang kalakay ko iya na pujisani ko tutuo. Tapi otomatis pasti juga akan meninggalkan. Terremoto, makun raya terremoto. Gana siulang pasti mapasa statusnya ko tu sudah 1 bulan bapak meninggalkan. Yan ang kanaduda yawa makome makada sabar kita sa makasih. Anyo. Iya. Mesti saya ingatkan Pak Bu. Yan na din na makanja bukong ita pasadya ilos surimul riman rasaki. Ta sa kamay ito tabaway makukway ulawang ita punay o kwe bolata. Di pa ito niya punay Pak Bu. Itu hanya titipan. Ketika kita sedekahkan, ketika kita manfaatkan, itu baru kita miliki. Yan na ito nakadapat tasawfu iya pa mapunay ko de mapunay. Salama mapunay mo pi de pa ito mapunay. Betungan na. Iya ko ang kamu pikasara na mo katani de pa tumualay hakikin.
Tapi ya kumu berengi kasara na angkan itu hakikin namuan. Karena pahala akan jalan ketika itu disedekahkan dan tidak akan pernah jalan pahalanya, justru akan ditanyakan dari kemudian ketika kita memiliki. Makanya bu aja nemegala da ulawa tetar. Mak bulawa gang kasiku. Macam lak mana ngulun aku lay boting. Pamule titiu ko kamano ni ko. Tapi dito na ko tau penranya dito. Iya. Aja tak ada na nukumustas, iya meli, betul. Sebenarnya perhiasan wanita itu semua tidak nampak, Bu. Ia tuh ulawan nama kunrai anu tasuk bumana tuh. Kega nomor di rantai. Itu kan di dalam. Yang kedua anting itu juga di dalam. Yang ketiga kalung, yang sana gelang. Itu juga di dalam. Karena auratnya wanita itu kan ditutup di situ. Itu selain itu hanya telapak tangan dengan muka. Makanya tasuk bumana tuh lawan nama kunrai. Ia makokon masumanang. Makanya saya wasiatkan, dek na marigaga ang kaulawa tapun, dek na marigaga, tapi jangan berlebihan untuk memakai. Ang kayasa maka da sipato. Paya makokopa itu sudah jadi masalah. Kemudian upas satoki maka da kaon na tapas sadiya leta. Makanya tu ko manasa ang kawak kapata, manasa ang kapasidakata, toli ilolongang. Na iya ko mabicara pasidak kay tawe, kega agaga palimega apalan na. Pasidak ka kami na mega apalan na. Nomor si di dalam hadis Imam Bukhari itu adalah mengalirkan air. Kega yasang angka masigi na bangun tawe, idi tanggung sumurbor na. Ya kotanya sumurbor tatanggung, atau ang kagalung, ang kagaga na pakete, sikola, pondok pesantren, atau sekolah, atau panti asuhan, na melo makbor, makanya ko hindi nasaba na pake mak jenne lolongang apalang. Si saway jenne na miti o kotanay ninong ibere-bere makyapalang. Matam mayukura na sari makyapalang. Kemudian turun ke akar tanaman, kemudian tanaman itu berbuah, maka itu berpahala. Nainong yaro na nae, patapulo so na patapulo ni na din na capo ko atan na. Setiap ibadah yang dia lakukan kita didoakan oleh para malaikat. Itu barakah. Sakamay pak, tongang makadaki masoli mungkin makala 20 juta. Tapi cica mi mangongkoso, ia panawat di paja talolongan ngapalan na nareko kama ini. Itu pahalanya. Jadi mestina macam memang makasibir aja na di pajamay na. Pangkat tu tahu pak, dega na jama, de na pigaw ina, na tulilari pahalana. Yan na tunah kada ko surimonri, ang kataw ko surimonri maselam mite di ginang kau jamay maja nang kamakalada ga pala mako kada de. Iyaro na pure mo pak guru mancaji guru ang kamurit na. Iyaro pure mo pak guru ang iyaro na iyaro na pak guru ang kumuri-muri na. Muri-muri na mancaji guru. Jadi iyaro pak disangang pure mo pak guru ang tatala imalabbar di tangana umae na sabari na amal kang imateru yan na rutulialit ko hadiah ako kung Allah Ta'ala pahala. Makino. Makanya pak termasuk itu kong kagaluta melo na alalala tawi tali laloy. May katuto dia napahangi. Nasa kurang itu galungnya. Dia napahangi itu. Iya tu galungnya kung talay lalang iya itu takpunay. Iya tu tasalay matu mau paki ko talay. Isalay wija-wija dali ko ningerag. Makanya yang diwakafkan itu penting. Maka tiga tong makasike pak. Mi pulay bata galun na din na melo. Di na kurang. Tatamba mi. Nasaba pahalana. Natasaliman mo. Yakwidi yolo mate lakay na lakay bayneta. Manasalakay monre malay. Yakwidi bayne yolo mate na bayne lakay ta bayne monre malay. Makwami ito. Iya. Aja tak kada na puji kilakay ko na puji sani makokwa. Iya ko mate masa gede na bayne na tuki lagi melo mak bayne palay ko mate. Dan itu penting saya ingatkan Pak. Kadangkala kehidupan ini kan jadi sadari. Siya kaje tanah tu kilino. Sinampalada likulli sain hasabi wa hasabi ummati baina si'tina wa sabaina sanabita antara 60 70 tahun. Dia namita Pak. Makomoto malolisuk makaluwi matoni.
Iya. Aku mau tuh, apalagi kung kanila sa ito limampi. Na tandra-tandra matangang itu kan nomor si dia nemu ba na ubangnya tandra na ito. SMS na lang kala mo ito. Yan na mapat di na ito mato ni ko tumakad de tandra to ito. Iya. Na tandra manang ito pa. Maparingarami. Nasabak ka de gaya punay to kahapakay mi to kanya hamili. Ito atakalewe hapakay mi de gaya punay to. Matay hapakay mi. Ya kunali po nga Allah Ta'ala nalagay pakita selesai. De gaga. Jadi dia tu gaga hak milik pak, hak pakai mi. Yun na tu ampay natin nga gamay iruba watak kalewe. Terutama di makunri aja na tapalit te ironita. Nasa deto je ustaz. Aja tapalit te. Nasaba makumi matiro na kibo po nga Allah Ta'ala. Sukuru kiro pak birena po nga Allah Ta'ala. Ya kumeki pompa-ompa kita lengi bani cilla. Aja takallu ina patapaleko palette. Kapot yung makunray na paleko nakallu na panapaleko pati ko nga ngetamo. Iya. Aja. Karena kita hak pakai bukan hak milik. Na pinran nami po ang Allah Ta'ala. Deka haga to ba? Deka yapon na ito. Mga kung kau to na tayo tinran na pa itulay ka chaspion na. Inra nyo to na napay palete ka chaspion na loko chopo na kama chay. Makumati ito po ang Allah Ta'ala. Makaligin ako to. Ni mo besa wala kumaji pinalete. Kan begitu. Iya. Dia nalarang ya agama itu macantik Pak Bu. Tapi jangan merubah pemberian Allah. Aja na to ka kita-kita Pak. Mega to ka kita-kita. Nasa macantik ko televisi. Ya narupan rasa. Iya. Tapi dia to nasa to penrangnya. Jadi usahakan, ya maka ka una macaki. Usahakan inang kawak pa. Tadi itu nami ka nang kung kamasigi ibango nang kasamit tapatamo kutung ka na tu bola ata kusuro. Nabita makada mambana masjidan fid dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi dito na kada nabita nigi bagong di masigi makadami mambana masjidan. Nigi tau bagong masigi. Dito na kada di masigi. Jadi aja tak kala bangun si di masigi, man rasa ki ko di masigi. Iya, jadi makanya bita nigi tahu bangun masigi o kolino karena po Allah Ta'ala, ibangungan ng istano ko ilala surumurin po Allah Ta'ala. Jadi itu tahu angkay sumbangan na ko masigi ko makbangun ite. Tata angka hotele na ko suruh. Angka bola yaki borang. Namo dia na sampajang. Iya, natanya ira pa sampajang jadi pasti dak kay mi. Namo dia na sampajang, dia mi na tama. Angka bola na tapi dia natama. Makanya kan si tondra akimi sholat wa atu zakah. Kan si tondra ya. Tatongi sampajangnya nasaba itu kuncinya surga. Kemudian wa atu zakah, keluarkan zakat. Aka majasaka ki itu pasti dekai mondri pe Pak. Ya mo tu sakka ijolo. Ya komen re ya tak tadupe sakka ita playol. Ya je kanja enta podame mangibas nas naki buah karung zakat. Na piloks memang ni rumah kada zakat supaya kumopi galungnya ni pasu memang. Tadi makun raya lina marajin. Pak ya kui dompingi galuna mo bapaan. Ya kui gugu galuna bapaan. Mak bajasi te galuna bapaan si sanay daros galuna makna. Jadi upasanya, jadi usahakan tapakan jaki sakka nasaba ya komeki misang waram parata tatamba atau de sakka nitu. Apa iya ku iya tahu ngi maka maja sakka kisi di juta na tahu pe masih di juta si tengah berarti 50% dari tanindre. Ya ku pasti dak kakak dia na cocok nasaba dia hitungan na. Ya ku sakka ka mana sa 2,5%. Komal ya ku ase kali 5%. Nasa di na mega. Maka po yite katama dari kinasa dia na siya gay lupa man na kamasa dia na siya gay lupa siya gay majum pano. Nasa 5 pante siya mo dupa nasa 20 mi karong we. Na 5 pante tung panon 20 karong mo dupa. Ya kini 20 karong mo panon na 5 pante mi mo dupa dari kino. Cindi mi ana panon na. Begitu, makurasukur mi. Jadi usahakan ya ropa bo, tapakan jaki. Yesu ka sakka wakka sekke rakka si cawe ka mana itu. Napa ni denanre api Pak. Aja natakada tanya na sorry mo direkeng lino bawang. Denanre na mo boleh dito na denanre api.
Namo na tu no tahu api tu dia terminan api ko makan je sakak. Nasaba kayo na sakak eropo. Cari pa wasak makin lega ina mapacing. Di kong kagagay lega na mapacing berarti cari pa ni lega. Na dito nanri api dara ko din na macari pa ngatu nanri api mako mati boleh tanya mi cari pa makan tuli upel mo bola ko cocok ni mapacing lahiran na tapi hakikin na de. Jadi namo na tuno api tahu dito nanri na sabak sipak na mi api matuno. Ya ko nalagay sipak na pong Allah Taala. Apa sipak na pi na tumi anu macari pa. Nama ko itu. Ya ko makadaki mitaw kinandre api bolata na magampang. Pakanyaki basa ka na. Dia na menandre. Namo na tuno api tahu dito nanri apa de garopo na. Nama ko itu ampe Nabi Ibrahim 40 sona 40 ni na ituno de nanri api. Maka na pong Allah Taala padang api acak ko de nanri. Na sabak magay anu mapacing. De nanri gagay ko ipalena kang ko de na itu dasar na nang kaya sa mula balu kaya sa kumanam itu menre ase baruna denan rejolo ko nak baca kumanam itu tapi napasalaman natin makukuhay makiro. Jadi ini penting saya wasiatkan mesti tapakan jaki pasti dakata komiki salama apa dito to mabasay pa ay lay puji manang namo to seke puji to yo po tau kat di itu namo to seke cacat to bahkan dalam satu riwayat pernah saya baca Pak dalam satu riwayat makraya kong katau sekke latuki anak tako anak makun raya anak tajalalu tatarimay apa tapatam iya dalam riwayat itu ketika ada orang kikir yang datang melamar Pak itu tahu sekke okulino de gasa habana namo ko suriman ribakoto tolilo chan iya aja teman sekke Pak Pak ko tahu maseke itu namo tahu seke cacati makla tu tahu seke payano padal na wali na pali. Iya. Iya. Napa niya komiki yang enggak tahu kanja abas sabawan ni. Pasti enggak kita tahu kanja. Namo pura ki law sala 10 tahu ko makai mabas sakit apa tahu kanja ki. Dan ya pasang pajang, ya ko pasang pajang ite makala ite tahu tepak. Ya ko pasang pajang ina maseke makala ite pasang pajak bawang ya. Isang-isang bawang, lasuna. Dito kay isa na lasuna, ito kay lasuna chala. Ilan le uli na mamas to ampu naman di tangan. Yan na riasa bawang. Isa na. Yan pa kung kabawan na to matawa bawang. Apalagi kung makali ustas bawang. Ingat. Tapi jalur keselamatan, ia rolet yang asalamakannya Pak Bu, mega lalanda, mega lalanda. Angka tahu salama na sabak sampajanna, angka tahu salama na sabak sikirin, angka tahu salama na sabak baca Quran, angka tahu salama na sabak ampe-ampe medicine na law pada na rupa tahu, angka tahu salama, bahkan kataw salama apa, gara-gara olok-kolok ni way. Iya, jadi aja tak kada mako patede, deto na te mana suku Pak, dulu lepas suku mana. Angkat aku suri mas sampaja maka galak tapi ku suri mapuas sana itu ramalangin sa disipan rasa rasa toka. Angkat aku suri mas sidak ka maka seke tapi aku mas sampaja sunak di gagak kalay. Angkat aku suri mas sikiri bakitanga tapi aku mengaji ulang-ulang temak baca Quran. Jadi masing-masing kita punya kelebihan dalam ibadah. Aja takkan ketian dia nak kena sumbang. Tunggu dia nak kena sumbang tapi kita melihat bahwa tidak pernah alfa sholat sunnahnya. Jadi nanti itu ibadahnya dia dari situ jalurnya. Yang penting kata nata puasa dito nata sikri dito tangaji dito na maseke to ni desi saga bubuan do. Pamase manisapa. Tapi dito ga gataw di kadicin na pa kamano mo. Cumang kami tahu mega tasalan. Dito tu ga gataw madici suku to pasti kekakurangan. Namo pikko bate tamite tatang kekakurangan. Iya. Jadi na to ampe dito tinawat di bencila date ko kataw si benci kay jamu ta bencila dai. Kamu tu matut nang kanewaiki. Apalagi ko pa politik pajay. Jalalo tasi salah-salah. Iyam itu ko watun na makampanya ten na madari no kacanaw to na. Ya ko terpilih madari tatu tu rapat. Tapi dito na ko Pak Dewa de. Iya. Apa aga nasak na napura mo waja napaka napili. Iya, maka natua ta ko pura ko waja na pipili Messi ko yalay. Makiro. Iyo po ko din na wajak ito din na pipili to 5 tahanak matero. Iyo po ko talay Pak Berena makara kasalasay. Hindi matapo dito. Tapi dito gago ko din.
ibadah kay gatonroy matuk ya kapoy numero si di sampaja perlu jalalo tasalay namo magarepata sampajang ya pe ko detu le tepat waktu ya maka tama loroy tate 10 liwa 5 menit namo tate si di pita jaman kopi lo sampak batuangan na dewa kada tunday sampajang de tapi maka aja tak kada ia minas sako pamula waktu ia koy monrin na de tatta ya sah bahkan makada na dita ya kung katau mas sampajang pura rokok sirakan na tamo batu berikutnya masih dihukumi sholat pada waktunya. Kaya sapura ni rokok cica na patoko pole rokok mas sampajang lororo na tapak bangasara tahu maka dia nabita lai hukumu mopi itu teh mas sampajang ko watuna walaupun ekornya sholatnya sudah masuk di waktu asar tapi karena kepalanya sudah ada di duhur. Makiro cuma makadami nabita abdalus sholat awal waktiha si kanja ne sampaja ko pamula waktu nasabak magay maaja na jito mabela hindi na ko yoli anak tatap yoli na tapang kamaryo nya wa yo pokok kata lupi goray si gari gini si makiro mangundangi rapat tate arwa na tate 10 pinangka manre manitay nang kay na liwa kunrun mako tapi ako yundang ite apalagi ko de panadapi waktu na nangka tate arwa undangan tate pitu nang kamo pa kasi matajang malak dai porano mako mati itu po ngala taala ko tate 12 na tama loroy na sitangana 12 mong kami man ako masigi itudang iya tu tau ijanji pamase maraja ko po ngala taala yan riasa menunggu waktu nang kapo tu tau kama pitay na palari panapay naganggo setan pura ni nala sa risapa dan ita si bunga-bunga na chuke si padahal pura ni bataw napay ni ngaraman wing kero sasay day panipulong napulos si napay liwa gar na bangit katotaw bati masalawa pitay na takarudo kapangaroy itu tahu sahakang tagang kuliangan kung makada katuto tahu makada sibuk ki ustaz sibuk kin pa dito masampajan kada gamay maji pa sibuk ko kada tol masapadale sigilingan gi tu kapang manang kamalupay malikwe dale nagara-gara masapadale mastina salay bijole itu jama-jama masapadale mula ko matoro ingi dale laong ko jo milaw ko matoro ingi dale napa ko joka yan ito ang paisuri masampaja subo na palo galunge isuri masampaja subo na palo pasay yo po siya sama ko koy ang kami man ko pasay di pa na subo tapi dito ka tau penrama ko rin aja ya lalo ko tau panrita pa hakiki babu saya diwasiatkan itu ya kome ko barak ka dale muna ko masapa dale ko masip pitana yan apa ko masuk yan ito nakada manu imachuri iya tu manu dia tu namanya makali ja ukutannya nama petang dia pa tu nama petang dia panalabos so mata na senenre nama checking tate 10 2 matuk mo ni nataddu isiban na nasaba no malaika seperti ke malam melo isubu matuk nataddu sisiban na ay masih kiri itu apa itu malaikat penjaga siang itu sudah turun masih pitu nano yan napita na tanen no ni degere ta 10 na jaji manre manamo makare-kare minanre yo pwede chi dia na tajaji na mo anre na makatoraji ay kala yo ko manu nere yan ti akong kataw makadang kana kada pigay anak ta dali lopo ya tu bukan may na kotasi dia na anak makasibiyang tatang kalolongan kaya sa syafaat pahala na mau pa ula de tu tau mega na ba tau pa na tu tau mega na pa makada na bitag kaya sa syafaat pahala ko pura mo ya kay sinin na deceng na pigaw yanata angka bonus na lulong at tumatoy. Yan na nakada na kita siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Ia tu anak makunray syafaat. Ia kung kedua anak tanak makunray na pasampa jamu akaran nuki. Dia na pagisay ki pongalata api neraka. Ia mi koro anak aroan sabara ni. Sabara ki koron. Pak Dega apa jaminan na koron na makunray mi. Dan itu pun ahli ibadah kata Nabi pas sempajang. Yan ito ang paywilaw na bita supaya mega anak umat na matu madimonri makunray. Iyan na makukuha manasa. Kaning kamatita ni makunray. Kamana ka ron pumisulok na munro. Iya. Pak maka riwayat uruntuk maka dena kama lino na rekode na 1:50.
Katong makada 1:40. Jadi 40 makun rei napa si di arone perbandingan na penduduk na dino napa kamalino. Iya. Maga na kira-kira jagai arone kuci di mani arone na 40 makun rei. Tanama-nama ini gare. Aja na arone tapu iti na kuci di ti lai na 40 iti di ramah kumani bateta jagai. Mak kolek ba ni tu batewe jagai bi makun rei sore ri akhir zaman si bawa jagai bi arone be di akhir zaman. Tanya nak makun rei bawa mapak bitau makokot. Namo arone mapak tahu-tahu. Katanya to malole ba namo to matoy mi gato ginte. Iya. Mega Pak. Mega terpengaruh. Biasa nak malole ini makokot namo to matoy. Apa iya na roh HP wero? Iya. Iya na roh HP we. May galak da gunana tapi may gato kasolangan na cecawali na sa to panditata. Iya ko idi melo makigunang ko deceng mancaji deceng tapi ako mi palo ko jay majay. Makko may gato makrapa balya tu HP kakade nang kana balya HP. Ya ko makada ko talu to na tapu tau makatan ni HP mi tu pak balyang. Makit. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Lahaji Bugis, selamat bergabung dan selamat menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan aktifkan tombol notifikasi yang ada di bawah agar teman-teman bisa mendapatkan info terbaru bila ada video terbaru dari channel Lahaji Bugis. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan teman-teman semua dengan rezeki dan pahala yang melimpah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang ingin membagikan video ini silahkan bagikan di media sosial kita semua ataupun kepada kerabat-kerabat kita. Semoga mereka yang menyaksikan video ini bisa mengambil hikmahnya dan semoga kita bisa mendapatkan percikan pahala amal jariah karena telah membagikan kebaikan-kebaikan berupa ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Makanya saya wasiatkan, terjaga tantangannya sekarang berat Pak. Jangan gampang. Makanya kong ke masalah aja na Pak itu ko HP tak buka mana pita mana. Aja na nisa mana kita masalah tak. Iya, ngapangewala kay nata pamaki buah status. Oh ternyata kau begitu. Ya. Apalagi kumaki buah ni status aku tersakiti. Kenapa? Kung ka masalah, ambil air wudhu kemudian sholat. Nasabak degaga komunikasi langsung si tembus po Allah Ta'ala tanpa perantar kecuali sholat. Ya kok pak dong ngamit temu pa itajam. Makanya ko macan ring lah kay taja tilo dong. Iya. Aja tilo dong matanggal ada Nakadua mi maleka malapro so sining, malapro so kami sih. Magani ko jumai na chandri. Nami lodongin ade panilapro. Na catak mi maleka so satu dicatak mo pa. Asoha icatak mo pa sini pinapelapro. Nawa ditubot tina ade panilapro. Na makiro. Dito nawa disalahkan maleka na sa bayalingi tugas at kadua ko malapro si minggu. Aso sini mulapro so kami sih. Makanya Nabi minta, kalau ada kebutuhannya umatku mendesak, suruh ni masampajang. Nah sabaya sampajangnya si Pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Nah catak mi malaikat pahalana, tapi urusan tas urus suki langsung si Bapong Allah Ta'ala. Iya kok Pak doang, nah catak mi malaikat na pernah lapor. Nah makiro, ya na tu ya ampai dia usah pakak, ya tu kau tahu liwat lampe na doon na kupur mak beresalah. Aja na kupur aku mak beresalah, na tatutu itu. Walaupun doa sesudah sholat itu dijanjikan mustajabah, tapi dia kacau ikut dalam sampah jamun rimil lawi, nasabah sifat bicara langsung itu Allah Ta'ala. Kamu kira? Pada kena mata lipongi, aja dapat dia patah lipongi apa kau milau. Salah-salah itu, maka dia malaikat terlambat kau bos. Napuro nama bicara. Kamu kira? Mestinya dipahami, makanya seluruh ibadah itu kan ada sholatnya. Meki joka, angka doa musafir. Bismillahi tawakkaltu. Alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya kota baca ya aja pasti sambung. Lalu Pak dongeng itu Pak Bu. Bismillahi tawakkaltu 1. Alallahi 2.
Wala haula wala quwata illa billah. 3. Ya kui baca bismillah tawakkaltu. Ini akan ni aga ya kata joka. Aga tak kata joka. Mikilau masinga, mikilau siruntu, mikilau maga atau dalam perjalanan aja tak masalah maka nak musibah deh. Tak bacanya tu bismillah tawakkaltu. Nasabak upam mulaiwi, nasabak baraka asanna po Allah Ta'ala. Tawakkaltu okko maidi madendun. Napaki makada alallahi sinin na mele urus okko mana midi uparewa po. Napa makada degaga elo ulle ko tu elo ulle tamana mena tiasa la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Jadi baca bah bismillahirrahmanirrahim. Napa gini meti cupu bola na makona peratu. Awe. Yero tomata tariolo macam makada kiasan. Makada cengari cupu bolamu. Ya kumita mo pi copok bola mo tu de salamat ko tu yo pili copok na bola te cengari ya na sange tu copok bola ajojo na ulue dia tu ni cengari cukuki ajojo na ulue ya kodega kai bayangan na ulue kada aja mujokka abala tu nyana tu nasa copok bola mo dia tu nak kada copok na bola ya monroe copok bola mo iya. Yo pidi macopok na bola tayon roye cengari. Dia tu le cengari pak liwai belana. Makanya tu nak le copok bola mesti tongan na ulue tu jojo na ulue na suruh kita. Apa ya tu tahu melo enakan na musibah kalau dalam hikmah itu dia metode tu jojo na ulun. Hilang itu bayangan kepalanya. Apa dia tu gaga napakan kapong Allah Ta'ala dia nalingitan ra. Tata nalingitan ra dia nalawawang itu. Kung kataw makada mati mendadak, dia na mati mendadak. Sapalay ko to makada. Iji tiasa ngi mati mendadak. Ya ko sila lo na jaji na mati, tiasa mati mendadak. Sila lo na mati. Ya ko mun rugi 40 tahun na pamati, dia na mati mendadak na makatit katua. Manang kamu asa mati mendadak. Na 40 tutut. Ya miasa mendadak ko tak papas jaji na mati. Ya tiasa mati mendadak, Pak sila lo na jaji na mati. Ya ko 50 mo taw ngumuro na mati, dia to na mati mendadak na makatit katua. Ang kamana tu tanra na meki matin ro katanda cakarudu. Pape dale mana ngieto. Ajalalu ta sasaya tu cakarudu pa mega tu tau na mo catin ro na cerito. Mana kamana nasa makwa mata patin ron. Awe make ga tau pa cia matin ro matanna. E gal na jamaah ku uruntu ang kalalo si minggu dia na kalatin ro. Macalla matanna pada komelo mak betu mak dara matanna. 1 minggu tidak bisa tidur. Aja papedalela dia tu cakarudu maga kene langsung bangi matin ro dia tu cakarudu matangangi mapeladio tu tempat matin ro bawa iya na tu ampai maka nikmat salah satu nikmat itu dan tanda itu adalah ngantuk aja ta seleta akada nabi taja muga bawangnya lemu ya ko cakarudu ke tin ro ki aja takar meno aja na jolo apa pisawi apa ya ko jama-jama tata aja maka selesai jama-jama aku degar selesai apalagi makun reje degar selesai zaman pure masasak melu madaku sesak pure madaku sesak memen re manasu pure manasu men pelenan andre me ma bisa penne pure ni man re matu ma bisa pure pulang bisa penne mesi 50 sesak pure sesak mesi pure lepi sesak mesi lo manasu dega purana iya nakala selesai pijama kuas sampaja dena na sampaja iya na tanne di papurai makiro adega purana jamata tu wah yo kali rone kamu iya, dia itu kan coret jeung zaman makun raya. Makanya ti Pak Guru ki Bu, ya kotome matin ro ibace subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 supaya sininna takko etak de mana kotomoto. Itu Pak Burana. Ya kau ngapa buting yang kata sarai nama Pak di mana atau boleh ki mangoto mabela pura ki makareso maga nama Pak dilele tak ya bamu tu tak baca. Ya tu ni Pak Guru ngi ai soko nabita. Anu pati mah kami lawi pembantu nak kena bita melo ko Pak Guru lebih makanja daripada itu milawi kaya rumah kena dia nanti tidak fit agak nasa nabita baca subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 itu kan ditutup Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukrata wa asila pas singkeru nasan makanya 100
Kaya nabi tabaca yaro. De na matako. De to pa to na mapat dia lelena. Apa ang kato tumakun ko pure matinro na pamoto. Mundo tak kajenna. Madudu nyawa. Iya tu baca sebelum matinro. Tapi sebelum bukan sesudah bangun. Riwat tumelo tak matinro dibaca. Pa itu pak dongang yang koto matinro. Mak jeneki jolo. Baca Fatihah pak dongang matinro. Bismika Allahumma ahya wa amut. Napai baca Fatihah kepa. Qul huwallahu akatelu, kolong surat bil falak akatelu, kolong surat bin nas akatelu, alif lam mim kaum muflihun, ayat kursi napa dua ayat terakhir Quran surat Al-Baqarah, la ilaha illallah 100 kali, subhanallah 33, alhamdulillah 33, wallahu akbar 34, alhaqum takasur kacicang, kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah kapitu. Mari, kita baca loh kah? Aga jepe ta baca? Iya, ibaca mana ngiro bu? Fatihah kepa, pada ko to masih sedekah 400 dirham, berarti 40 juta. Baca qul huwallahu ahad pertama korangnya. Kulon surat bil falak supaya dia ganggu gangguan jin. Baik itu kiriman-kiriman. Kulon surat bin nas untuk pakai salama, alif lam mim sampul muflihun untuk akidah. Ayat kursi itu pagar. 2 ayat terakhir Quran surat Al-Baqarah supaya dia ganggu jin. Bismillah ke-20 sidi tutui supaya kongka ilmu hitam nak kiri tahu. Kemudian yang kedua, pencuri tidak akan naik ke rumah orang yang membaca. Detonale lempak bolana detonan reapi kecuali itu tema bola ku irisaloe wadi memang ala lempak. Iya, kan itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Ibaca kepitu maka Nabi tak aja mu matin ro pade mu umrah ka cicang. Kega sang umrah yaitu ampai ko to matawa apa kan nyeri baca. Makanya kepiti baca karena itu sama dengan umrah 1 kali. Alhaqumut takasur baca cicak pada ku baca sisa buaya di lalana korangnya hadis dari Aisyah. Ya. Aga kita baca ini. 3 kul. Alhamdulillah. Tak berungang ko pala 5 tak. Dia micu ya berungang min apa ya sapuam. O kota kalian riasa mandi ayat supaya nomor sidi dia naganggu ki makhluk halus. Yeah. Kemudian yang kedua dia itu nanu kita kolok bahasanya beli penge, bahasanya kelejengkinge. Namo bahkan nyamuk itu tidak akan menggigit. Itu sampai suruh kita masa pengkuat ya betul kan mandi barakah. Namo aja itu ketomilau doang. Itu tuh Fatihah tuh bi barakatil Fatihah. Itu kemudian dihisap, dihisok ikupur yang napa ya sa pengkuat kali ilawi barakan. Itu namanya mandi ayat. Jadi itu dianjurkan oleh Rasulullah. Mereka tuh pada ayat kong kamapat diutu baca. Kamu tuh baca Pak. Kayak tuh. Jadi sebenarnya banyak. Nah, kemudian mesti makaraka unang kamu dalata makanjat pi on rota. Apa ayat tuh alalang yang kamaki? Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, kemudian digiring kepada mahsyar, nanti di situ baru mizan. Setelah itu titian siratal mustaqim, kemudian antara syafaat, kemudian antara surga dan neraka. Ya, komuniro. Tapi angkat tu tahu ko pinaraka na pijempu. Angkat ko pinaraka ni jempu. Angkat ko pada masyar yalen naungan. Angkat ko pimatu titian siratal mustaqim bisa dibantu, memudahkan melewati. Angkat ko meninaraka na payala. Syafaat na nabi tu don rupa angka syafaat khusus sebelum masuk neraka Nabi sudah beri syafaat. Angkat itu syafaat umum, ko pinaraka na payala. Iya. Jadi, iya ko Quran, iya ko syafaat Al-Quran, mapamula lang kuburu, na jaga memang ni. Si salah, iya ko syafaat, na makanya katu surat apa ya? Suratul Mulk, tabarakah. Tahapala ibabu. Iya na pala mo ito suratul Mulk insyaallah. Itu menjadi perisai di asap kubur, dalam asap kubur. Maka di Nabi surah Al-Munji'ah. Isengnya Al-Munji'ah, perisai dari asap kubur. Tabacai tahapalai. Iya ko tahapalai ne waiki insyaallah. Angka riwayat itu kone makada angkai malaikat pacalai melo calai nak kada suratul Mulk aja nasabangka ka ilalanna. Maka dia tahu kalasi ya. Iya rote to pase, tanya to musria to pase. Iya na pole boto rewai masempajang inapa. Mengaji. Baca suratul Mulk. Pamoto. Salat tapi pase masempajang masempajang. Tapi boto matoy.
Kaya baca mati suratul mulk sampai dia bisa hafal. Iya na waktu na may cala, makanya suratul mulk aja mo cala, nasama angka kailalan na. Dan itu tidak disiksa. Iya, barakah na suratul mulk. Tapi dia suruh kilau boto maka dama angka pa boto ipas salam aku suratul mulk. Iya. Jadi itu penting. Betul kan ya kekurangan syafaat Al-Quran sebelum masuk ke neraka. Pak ni kamu tuh lala syafaat. Meloki dalam sakaratul maut. Itu sampai ko sakarat itu Pak iwai. Peko beti mewai jenneki. Pak enang kamu jennek nate na mati sahih. Kemudian talkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Ya kau dia nulek baca. Magina la ilaha illallah Pak. Matanya syahadat. Matanya ayat kursi. Magina suruh baca la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah. Ya kau syahadat kedomo patimu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia na cucu itapu ko dia na kedo timu. Ya ko la ilaha illallah dia na kedo timu lillahi mi bawa kedo. Bahkan ang katawan dibaca Allah. Pak dua tuh hadisan man akhiru kalami la ilaha illallah pada halal jannah, yang lain man akhiru kalami Allah pada halal jannah. Jadi ko dia na nulek baca asyhadu an la ilaha illallah. Ya mana Allah. Allah. Tapi aku nulai mau baca, kita suruh baca. Aja tak baca ni ya, ilala ngemi. Makanya laki nu talkinkan, tuntun dia. Ya aku pura ni nak baca, kada la ilaha illallah. Amma ko ni, aja nak tanu sih baca pi, aja. Amma ko ni, ila pura mo nak baca. Ya mi ko pura nak baca la ilaha illallah pasti kana nak. Tak tuntun sih supaya akhir kalamnya itu la ilaha illallah. Mereka apa tahu nasawai pura mo lala ngaro la ilaha, tapi dia nak baca. Mestinya kayak yang kan itulah orang yang meninggal itu, orang yang sakarat, dan dibacakan surah Yasin. Bacaan surah laki no mau takum di surah Yasin. Kanya itu dibaca surah Yasin. Tapi surah Yasin tanya Pak bunuh tahu pada semana de syafaatnya itu. Makanya itu angkat tahu panrita di kitab hikmah itu nasuruh ki baca surah Yasin untuk orang sakarat itu angka yonri lepang. Bukan salamun qaulan min rabbir rahim, bukan. Tapi yonri lepang itu kalimat mubin. Fi dhalalim mubin. Lepannya koron apa yelo dong. Itu 7 kali terulang dalam surah Yasin. Jadi ya naruta banong kuna dapi ro lepangi. Tanya salamun qaulan min rabbir rahim. Yamini pakai salamun qaulan min rabbir rahim. Kung ka keluarga tak dalam perjalanan, natako na kana musibah dalam perjalanan. Atau meloki ko bapak bilodong ngina salama, ku salamun qaulan min rabbir rahim. Lepang baca ketelu tapi di antaranya itu ada doa. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Tapala mero to? Kaya betul ni baca ro bismillahirrahmanirrahim. Ya ko pura ki masa baca mangaribi ta baca Fatihah cicak kula Allah katalu, kula surah bil falaq ka cicak, kula surah bin nas ka cicak, ayat kursi cicak na per bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dibaca ketelu. Iya, supaya dia akan dia itu mangkali ngakariba maja. Kemudian juga tidak kena hal-hal yang tidak baik. Iya. Pak Mega tu biasa masih riati kong kata madecing. Pak ya tu lah saya tulah sati maka toja. Dia apa tu napita. Iya, tapi wai majalah dah. Nama dari ya punai ini tu dari mapunai nama gampai iris saya tulah sati. Ya lang kata malioto bali bolata malioto nai di masusah. La sati ya tu. Nanti sempat dia ti. Iya. Tawe mali kipas angin ngalin nama denrem. Tawe mali gulka salina meke. Itu rasa ya tu. Mali tu beli bola ada sih. Na cicilnya tu. Maka na cicil na tanete kalau suruh wajah. Tapi dia tu kagak ko penra dia kagak. Mai kan. Kemudian amalan aga Pak Bu magampak-gampang ijaman nama tandre-tandre palanna. Angka tu natarong ang nabita. Nasaba ni sa nabita ka na maponcho numero na umaako may gamoy tinro na nanya tuo na. Kami kay tinro ta na ito to. Taray kini kare. Tatay siya tatinro kon ni. Tatay siya ka po. Tatay dua. Iya ko tatay asera tatinro. Moto ni tatay 5. Tatay apa? Ko tatay asera lang ko tatay apa siya jang.
7 jam. Napa matindro sih? Kung matindro 10 jam. 10 jam yang manang. Kung 3 jam yung matindro. Berarti 10, 20 pajak tulan na sa susiwan ni. Agad tajam malian na, manre. Apalagi kung kataw tate pariwabo piwan ni natindro tate serapi lenoto. Napa matindro si tate si di sangana pilima noto karebengi. Yate itu karena pulo na tamu muru na patapuli talu tau matindro. Iya. Makanya tuh ampai komeki matindro niya kangi untuk DC. Matindro ki niya kangi moto masampaja tahajud. Pagkatanya tanya kangi untuk moto masampaja subuh. Neka matindro masih supaya moto ka masampaja subuh. Siaga tata matindro itu dinilai ibadah karena tidurnya untuk sholat. Pada itu kumakala mereka matindro masih untuk moto menonton Pak Goro. Ya tuh itu nalolonga. Niya kemana untuk agama? Padan mato ko subuh masampaja subuh ki. Suju pacapuran na sampaja subuh. Tanya kami mani masampaja loro. Jadi kenro ki lo tetap menuju ke sholat. Ya nanti asa sampaja tepat tuh. Tanya kami mani. Makanya niat sholat dengan niat mau sholat itu beda. Ya kok niat sholat pada saat takbiratul ihram. Kalau niat mau sholat, aku suju pacapurannya. Makanya tuh sampai beresalangnya 2. Nah itu beresalang, itu mak beresalang atau sirutu si berpisah. Makanya salam ke kanan isumpungi waktu pamulannya. Kemudian salam ke kiri napela pesang. Jadi kau tanya kami masam pajak tuh. Itu kira kau suju pacapuran sampai subuh tanya kami masam pajak loro. Lauki galungnya tetap menuju ke sholat. Apa pura tanya kami untuk masam pajak. Lauki darah tetap menuju ke sholat. Ya kau mati kau darah tanah mati syahid karena meninggalnya untuk sholat. Sama kira. Ya neriasa sampai tepat tuh. Nangka ada saat Nabi ta. Maka Nabi ta umat itu adalah umat yang terbaik karena meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Sujud pacapuran na tarawih pacapura sujud tarawih. Tanya memang ni untuk matarawih tau memang maka majasa kaki makoto. Mapuasa ki makoto. Masih sumpung-sumpung ni. Aja ni rumah kada. Assalamualaikum lepak ni. Weh tepat tu. 5 menit masa paja na pasi tengah jam magosik bangkar roki. Itu lesokong ni. Makiro. Mestinya niat. Ya tu ampai ko to mengaji. Biasa kita patama korak ga. Agak sana jero hataman Quran. Kung kanana biasa pandai tama. Iya tu pandai tama nabaca wa duha layawa kan. Nadapi kolong seberat binas rewa pe malakopate si bali flaming male gang ka humumuflihun na pamilodo magini parewa na temanyon na. Mani parewa. Itu namanya tahlil Quran supaya dia naletu Quran na rewa si pemang. Jadi ya romatu komate berarti dia sudah berniat untuk menghatamkan Al-Quran kembali. Jadi aja na teman apa tatutu deh parewa jolo supaya si sambungi materu. Makitu pay suruh rewa tu jolo. Malay alif laming gang kahumul muflihun 5 ayat pertama suratul Baqarah. Makitu Pak. Jadi aja tano betul tapi aku ya Pak ku isa suruga tau malapa itu tinda. Dia susah no kepada narupa tau. Isa suruh gitu. Katau malapa tinda cubi-cubi ko tau makalay de mero kasi nesang. Palay kung katau may mapangewang nesang elena tuju makalay si sala ka ako mapangewang alabi ni mamako. Iya tau makitong kabulaan ko suruh. Yo pwede siya sa manasay sala no to mewa nasa yan pati mewa. Iya. Tapakan jaki ahlak tako pada tarupat insyaallah. Talomo yang yasir wala tu asir kata Nabi mudahkan dan jangan persulit. Bisa suruh kata ya tu. Kita mudahkan kita urukong kagaga kita urusuk kita mudahkan. Kegagalan nate mudahkan. Pak maka tega Pak sidaka itu maka tak termasuk di mabiri lalang ni makohe. Ya lang ka batu ko tu tangana lalang italagay. Pa pakai pa salama ya tu. Kagoro ko tu batay tu tutu Yo po to mabiri batay. Mangudo sari na pengilo ko tangana batay. Sesa. Ang katudosa pa, di napahang ito ya tu polisi tidur polisi tidur mo kaya sana. Dosa lupoy ya tu. Ya ko ruway sa na panumpan na to na lupa o to na nano ko mana tayo ko to ruway na di mana di tu totol rengi. Ya tu din na sadari tawo ito. Niya kung kaaga-aga na suri na di talagay. Ang karupo ko lalang na suri lagay, pindahkan duri di jalan. Itu adalah sedekah. Legay, iyo po ito maki, buah palang ko lalang palagi ko ito bangon to pasangking Di na sadari ito dan itu dosa besar itu. Di na sadari. Tapi dito gago ko di. Na siya to lalo siya so siya pa motor makire-kire mapadi si manang.
Siya kan na tahu isusay lalan na siya soy gara-gara di taga ro gagaro. Mate ki matu na to dinola mo pataw de gaga di na tahu di wasusap. Ci di bawah tahu isusay pa wat di siratu kita tertunda tama suruga untuk minta kehalalannya nanti kalau jadi kemudian. Apalagi kok siratu teh isusay sesok. Nama-nama igare. Tapi dia tu kau penra di. Itu gaga bitaw na puluh kuro de gaga. Iya. Ini dia nasadari tahu ya. Iya, mudah kan? Nanya itu tahu lomongi pada narupa tahu Pak Salama. Kemudian, agame tola. Iya ko sampajang, angka tu sampajang makan jalada. Ko sampajang kemudahan sakaratul maut, angka tu ko di Jumat. Namanya sholat sunat tahwini sakaratul maut. Duan rakang. Pura pi mas sampajang mengeribi, sampajang sunat rawatib imun rinna mengeribi. Duan rakang, tapi pangupuna izazul pangupuna, tapi itu dibaca 15 kali setiap satu rakaat. Itu nama lampe 10 menit tajamah. Tapi itu untuk kemudahan sakaratul maut. Yang kedua ipatajangi pasagenangan iki buruna. Itu sholat sunat tahwini sakaratul maut. Biasa mau tajamah kapan? Ya kota nayaro sampai sunat awabin na tajamah. Anak rakana palawangan na mga dibi isay. Ya dampangin dosa 50 tahun tanah. Kemudian sama kalau kita sholat sunat 12 tahun lamanya. Itu sampai sunnah awabin. Ya kalau dia tulis jam soso cica nasi minggu. Namanya nak ni Jumat bawah. Ya kalau dia tulis sisa si minggu sisa nasi ulang. Ya kalau dia mau patulis sisa si ulang sisa tu nasi tahu. Ya kalau dia tulis nama pati pura tajam cica. Iya. Ya kalau dia mau patulis aja nala kutu. Kemudian ya kau puasa, kata tu puasa makan jak. Kau dia tulis mau puasa Senin Kamis, puasakan ayamul bid. 10 telu, 10 pas, 10 50 ulang. Pertengahan bulan Hijriah. Iya na tu puasa nasa nabi tani gigi jame pada kuma puasa sulap bujur. Itu juga untuk awet muda. Tu puasa Nabi Adam. Biasa minta jame rodi. Ayah ko detule pasidakay na ton roy. Angkat tu pasidaka. Angkat tu sikiri. Ya ko sikiri. Subhanallah bihamdi di ahadada halki wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Nigi baca katalu itu yang paling berat timbangannya nasa nabi tu kesurumun. Kita baca katalu ko peraki masa pajang. Marponco moto subhanallah wa bihamdihi adada halkihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Apa lagi? Depa. Ya ko de tuler pasidakana. Ya pasti ya memang tala memang ni pasidaka kami nama tanre kega. Ya pasidaka kami nama tanre. Ya kong kata milau sumbangan ya lengi gonci ngonro dita. Dia pernah kata jaman. Kami lo sumbang kada yang kata lagon Cina lo ni malah. Atau yeleng ita sa inalena malang yelena. Ya pe ko de tulay aja tite ko tak berengi pasti dakata. Kalabani rodi na patapampeng makada bawon. Kena tu nak kada pong Allah Taala nigi ataku malenga de na bilang nga nalenga de to bilang ng prewakan. Yo pokoy gat tangina siratu na paisoro si tema ta manra se malaikat. Sila da ima deke. Iya. Tapi yang itu pasti dah kebabu. Sering saya sampaikan ini akhir-akhir ini supaya kita bisa amalkan. Saya dapat itu di hadis aga angka taunasa nabita dia naloko pada masyar. Apa napa ibangkit kata ini palalamat tinrosa tu tema tu malalalo pada masyar. Jampu memang dia lena. Jadi dia naloko pada masyar antar. Baru berjalan menuju kepada masyar itu sudah dijemput oleh para malaikat. Kaya yaro tahu masih dakai dia ni sangi makarani kana sidakai tahu isi dakai dia tahu ni sangi makarani kana sidakai. Makanya Bapak Ibu sekalian, ia di mampu-mampu aja nama sidak kematan rang eta pake. Ia tak pake na. Peko carana sapaki onro wadinge masidaka ki detis sangi makarani ka tahu ta sidakai. Ia tahu ko ta sidakai dia tahu ni sangi makarani maleng. Kama gampang mo Pak. Mega tu pesantren ko penrang pesantren na gurutta. Pesantren pare-pare, posidra banyak pesantren. Apalagi kepala korang atau panti asuhan. Tapi dak bani guruna. Maka databe Pak Ustaz yang kagana atau koto nak sekolah wad ding bantu. Anak yatim atau pakai miskin maka da engkah. Maka da siaga pak kemajana si ulang ko to anak itu makanan. Maka da misalnya 500 sabu. Kada iya pakiringan ipak kamaja setiap bulan iya petanggungan. Tapi aja tapodang nga iro anak kada nigasan. Aja to na tapasirunto ka. Aja to tapodangi maka daya bantu.
Kinaro yang asa nabita tau mas sidakai deni sangi makalani ka tau na sidakai tau isidakai de tau ni sangi makalani ka sidakai. Jadi dia ko pa selesai mati orang anak yang nama na berhasil de nang kaniris sama kadaya dia bantu ya anak waktu nama sekolah. Itulah yang sebelum sampai kepada masyarakat sudah dijemput. Dia law antri napai malalan na jemput dibawa kay Rafiq Lala. Yo pokoknya pasti pulung iya tuh tahu enak bagian ngampelo ni soting ibalender mana mau pa ya. Dia na langsung itu. Sapaki lalang ya wat dingi magampat tama suruh. Dia nantri. Atau melo kita masuruh dia tantri. Hello kika. Magampa bu. Telu pesan Nabi tayo dahulu nal jannah salam. Kumi kita masuruh dengan penuh keselamatan. Kika. Wala idece tau mapija la korili. Ya kung kataw masike abas sakit. Na paujaki tayo tilaw daw ng imadece. Tuloy mo kira-kira. Yung po kumasik kay ito, tumakala ito siya kaparanga na chow. Sisile mo aja nasa layolo. Yang kedua, oto ki makasiwa riwat tumamanaman tinro na taon. Itu sholat tahajud. Namudon ra kami. Kemudian yang ketiga, wajarang yang rang tawakin rangnya deni podang. Bali bolata macicil motor ini palepat. Bisa suruga kita. Tuloy mo. Madodong memang. Tapi mereka kata tuleh malah cara maku mapamula na latu capa na yato na cidetala. Rasulullah itu disebut Sayyidul Anbiya. Makanya bulan yang dihadiahkan kepada Rasulullah bulan Ramadan maka disebut Sayyidul Syuhur. Hari yang dihadiahkan kepada Rasulullah disebut Sayyidul Ayyam. Itu hari Jumat. Istighfar yang diberikan kepada Rasulullah juga disebut dengan Sayyidul Istighfar. Sininna Nabi angkaman istighfarna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sikirina istighfarnya Nabi Adam. Sana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sininna Nabi angkaman istighfarna. Tapi khusus Nabi tak karena dia adalah Sayyidul Anbiya diberikan Sayyidul Istighfar. Agar nasa Nabi tak digaga pak doangan na paturu pong Allah Ta'ala. Ban nama pamuli Nabi pamulangnya leturia menyebabkan iblis menangis sampai matanya bengkak kecuali ketika Allah menurunkan Sayyidul Istighfar. Jadi digaga petari ibalisi bapak ibu sekalian na taruh sesekali rilain ne waktu na napaturo po ang Allah Ta'ala Sayyidul Istighfar. Arimi matok. Magay maka dibalisi makko manibate kumelo pa sila kay di umat na Nabi Muhammad na po na Nabi Adam. Tapi ang kapadongan na paturungan ni po ang Allah Ta'ala sekali saja dibaca po ang Allah Ta'ala jamin. Ya makanya Allah Ta'ala napurang Nabi ta. Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku dan kepada umatmu. Siapa yang membaca doa ini sekali di malam hari, kemudian mati ya Tuhan ni, ia jamin sa surga. Ya kung nabaca ko suy na mati ya suy ia jamin sa surga. Iya benar ta pala. Macila kay ko dita pala ya. Iya ta pala mayroon insyaallah jaminan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Taplan. Depa. Rewa kimatu ang kamanamoto HP na anak tato HP ta buka Google na patakati Sayyidul Istighfar itu akan naik di situ. Talayero. Tasura na ta download eta taw tasura moki na patapala. Tapala ipa nabita jaming itu. Pong Allah Ta'ala jaming. Maka nabita digaga pak dongan na paturu pong Allah Ta'ala na terlibelisi. Na sabak memo pong Allah Ta'ala langsung jaming. Ya komeki ijaming sa suruga ko pong Allah Ta'ala amal kami. Doa saya mengatakan itu pendek pak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa na'buduka wa ladika wa dika masata ta'udzubika min syarri ma sana'tu. Abulaka bi ni'matika alayya wa abulaka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Iya mina malampe ko deni apa lah. Iya, nama lampe mo kulo Allah na iya. Iya. Saya kira itu yang penting saya wasiatkan terkhusus kepada anak-anaknya almarhum dan almarhumah. Eta siara-siara wiki buruk na tomatota. Di na pada tu kumilaw domi ne ko tolo masyara. Maga akali barakan na nareko ang katomatoto lilay SMS mi tuli talipongi mi sa amin itu mengirimkan doa. Si bahawa nareko tolo siarewi. Begitu ibaratnya dengan orang yang meninggal kemudian diziarah. Nah sabak tembus tu pakitan atau matene naita ki okolino alena almarhumah itu tembus ke dunia pada lebak tu tau matinro ko manipiwi makita matana tapi tatutu ko matinro tawe tapi makita matana ko katulutul marengkalinga do cilin atau matinro itu ko katulutul tapi kenapa bisa dia tidak melihat
Kata tutup mata nanti ko matindro ito. Tapi magi nakita ko katulutulu. Makolek ba to langit lekuburu. Dia bisa melihat ke dunia tanpa menggunakan mata lahirnya. Ya natu nakala nabita annaumu akhul maut. Ya tu matindro masih surang si bamatiangan. Ya ko meki misangi pacala kuburu. Ya kung kataw matindro katulutulu igasa, katulutulu nalalungaso. Ya ko moto imapat di mana ngalelena. Tapi tidak disentuh jasadnya. Makolek ba to kuburu. Bisa disiksa tanpa disentuh jasadnya tapi dia merasakan sakit. Ia natunali at kalibarakan nabita tau matindroy sebagai saudaranya mati supaya tali agurun. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Itulah tadi ceramah yang insya Allah penuh hikmah dari Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf, Sos IMA. Ada banyak ilmu yang terkandung di dalamnya, ada banyak hikmah yang insya Allah bisa kita petik, dan ada banyak amalan yang semoga bisa kita amalkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada diri saya dan keluarga. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kita. Semoga kita mendapat amal jariah karena telah membagikan kebaikan-kebaikan berupa ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Mohon maaf bila ada salah kata, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Semua salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.